Ua whano nei ato le whetū na taina. Ua whautu tua whanua le tangi le manulangi. A wā ua ifo I manu. A e mapu I vai I malie. Ua tu loto ai au le vai ngalu. Ona ua ulufia au ilo walofa tu lai. Sa moa le atu nupele. O whanunga le leia le tua wa tātou ana au lia mai ai o le ne yaso. Tainane le paia lasi lasi o le ekalesia au au. O Maia, Faasifo atuia o le tātou nei Ifoga I le tua. O lo whātali mai o ia le mapue pue. Ilo nā lofa malunanga le lei. Tatou Tapua'i I le tua. Leali ie, se a ea le tangata e sila fia ai o ia. Pore atali o le tangata e te manatu mai ai o ia. O le tangata o Lotu sa ia ma le mea le ao ngā. O na aso e pei o le ata a mawai atu. O le tatalo o le anganga Paia. Le tua lo mātou te mā Paia. E mamao mamawalunga lo Afioanga. A ua whātumulia ino le langi ma le lalo langi ilo Paia ma lo mamalu. Wei papati so ino le nei aso lo mātou tama. A wale Ifoga lo nuu lo mātou wali ie. Aile ngata I lea lo walofa ma lo wanga le lei. Ua e whai ai o mea sili sili. Mātou te wala au I le nganga Paia o la Afio. Taito o tasi a te mātou ma le whaunga. Ina ia ato toa Paia mama maluai I le Tapua'i ngā o tangata le nei aso. Afio Maia nganga Paia I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou wali I ma le whaola. Amene. Tatou vivi atu I le tua I le pese ua Sauniga. Ina
Whatua tuanga fa apostolo. Ngangana fa Samoa, ngangana fa Peritania. Ua o whatua tua ile tua le tama. O le ona le malosi umalava. O le na whaia le langi ma le lano langi. Ua o whatua tua fo ia Yesu ke riso o lo nalo e toa tasi o lo tatou walii. O le na whanau e le anganga Paia. Na whanau mai ia Maria le Tapua'i. O le na puapua ngā tia i le pule a Pontio Pilato. Sa whasa tauroina, sa maliu, sa tanumia. No o ifo i se oli, o le aso tolu na toe tu mai aina ye uoti. Na Afio e le langi, o lo wanofo o ia i le tu taumatau o le atua le tama. O le ona le malosi umalava. O le atoe fio mai o ia e whamsino i e ola atoa mai e uoti. Ua o whatuatua i le nganga Paia. Ua o whatuatua le e kāle sia Paia e au fiainu uma. I le mare mafutanga o le au Paia. Ma le wha mangaloina o angsala. Ma le toe o le mai o le tino o le tangata. I le mare ola e whavavau. Amene. United Church of Christ. Statement of faith in the form of a taxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo. Lo mātou te māpa i ai. O le ona le malosi malava. O le atua e Afio i le mawalunga. Ai anganga mauwalo i tangata. Mo sila ma re vaai wa e mori mau i ngā ruenga lau whanau. Wa mai tau wina fo i o ngā ruenga o tamai lima i le laro langi nei. Wa whailo mai a i mātou. A wā oe au le mana ma le malosi umalava. Na whai ai o le whaalinga o lo walofa. O lo wanga le leile atua. Wola i le tangata sa o lo polonga i le laro langi nei. Mātou te whawhitai atu le tuai. I lo walofa muti vale. Wasalani ato mai o le lalo langi. Wa e tu ua lo mamalu. Ai wa e Afio ifo i le ola o le paleali o au ngā ruenga. Ina ia ola i le ola wha atua. Wha moe. Tali tonu ma le wha lango. A o sila la wa fio lo mātou tama. Mātou te whawhitai i la wa fio i le tala lelei. Ua mangalo ai o le ola sa oti.
Whawhitai lava I lo wanga le yaso malava. Tanga ifo ifua o lawa le ele le tua lo mātou tama. O le sami. O le ea o mātou mana vaina. E le whatau waa I ata I mātou. Ai mātou te toe whaunga ina e Faamanatuga I lo suafa Paia. Whawhitai lava. E whaanga waa ina o taleni. Ma whaalinga o lawa fio I ate I mātou. Ao Faasifo atu le Ifoga lau e kālesia ma le nalolangi. Whawhitai le papati songa le ngang Paia. O le ngā ruenga tala I marona whaiva. O le ao awina o le poto salalau. O to ese, maota ngase ngase. Ma le tele o na fuanga faitele. Ia tu mawatu la o fio ia te I latou. Aua le faitau wina so latou whale tonu. A ia e Manatu-Autu le amia tonu la whamasinonga alofa. Le nei mātou te whawhitai Atua I la o fio. E tu sai le loto malie ma le nganga whawhitai. Whawhitai le tamau ainga wa e whaai. Ua tausi ai lo mātou wola whare tino, whape foi le ola wha le nganga. O loa ta ua wa e whai me alo whai I ainga, I avi ia la wa fio. Faamanatuga e lo suafa mamana. Wa vea lea ma vai fo. Le vala au o le ola. O le vala au o le lofamoni. Whawhitai mo Samoa. I lo wanga le lei I lau tausinga alofa. Whapea fo I tutuila ma Manua. Whawhitai atu I lau o fua TUSI ma lo fua mamau ma le fua lata lata. O fua wa e lulu le tua lo mātou tama. Lele wa sapai lo mātou tama Paia e. Walu o le tamaititi ma vivi I lau o fio. Le tua lo mātou tama. Mātou te sisiva ma sa a whalenganga I la fio. Rua ma vai le pong sa. Ai sulungia le malamalama. Whawhitai I lowa lofa lau tele. Le lalo langi lo mātou te Paia. Mātou te wala au ma le nganga maulalo. Ia avi oe whawawau lava. Ai wana o I mātou o ni tangata I le atu toa. E nei foi se mea fau lalo le la I te le isi la fia. Ai whapena fo I ang sala ua mātou o na whai. Ua taito tasi I mātou ma leu ma wha le tonu. Mo nofo salai I mātou e TUSI ma lau wha masinonga la mia tonu le li ie. Yesu na maliu I lunga o le sa tauro. O le tau singa o le wha malawa fio. Ia e alofa ma wha mangalo I mātou taito tas. Wha mangalo mafutanga wha leo ngari. Mafutanga I ainga. Mafutanga o I kālesia. O paanga mauo mea mamai. Neli ie lo mātou tama Paia. Alofa ngia I mātou le toto Yesu Keriso. Lo mātou se ma le whatala le I lau tala le lei. Le vai o lo mātou manao I le whinangalo lau fio. Neli ie. Manatua I mātou I lowa lofa I le o Lotu asa. Whamole le tua. Ie whamanga le Maia te I mātou. Ia leo ma whale tonu wa pispisi ai I mātou ma le vau lau fio. Whato whamalia lo whinangalo. Sausa wina I mātou le toto Yesu Keriso. O I mātou ni tangata. E fia maua whamanianga mai ate oe. Alofa malilingi mai le Manuia. I so se vaenga o lo mātou ne yola. A o vevesi ai I mātou I le whamai. Lea o tō telo e maliliu mamai ai. O taua o Lotu tupu. Ia maua le tofi le mu ma le loto ngatasi. Ie Manuia le li ie. Samoa tutuila ma Manua. I whainga malolo la tau ngāru lue ai.
Manuia o Matafeo. Ia tutusa pe lava o lau tau singa alofa ia te Matou. Manuia tupulanga Samoa. O lo tiu te matou finga lelei. Manuia le larolangi Atua. Manuia whare mai. O lo tauti ngai o e mamai. Whale a onga o re poto sala lau Manuia ni ngā ruenga. Whale a onga o re whaiva o lo malo mamalu ma le Paia. Manuia la o Afio. Mātou te tatalo mo le file mu o le larolangi. Wana o lau Afio lava le ia te vavau i le fili. Ia e alofa ma pui pui mātou mai nei leanga. A whaialo e si la fia le ia. E mau ai o sovi inga. Whaialo finingalo i au tangata. Le ai o so mātou nei leo. Mātou te wala au atu a nganga Paia i la Afio. E Faamanatuga i la walofa malawanga le lei. Beve i atu ia i la Afio o wa e le lei oe. E tu mau o la walofa e whaavavau lava. Manuia la Afio le au Tapua'i o le ne yasu. Nese foi o whawhengai o ngā luenga matiute. Ai le ngata i lea le li ie. Se wa whanga o le tai a fau. O fisa matiute matofi le li ie. Le nofo te tono le fono ma le lau wa fono la we kālisia. Manuia tofi. Wae tofia ma wha wina le li ie le suafo Yesu Keriso. O a inga lo maua le loto wha no noa. Ia iai lau wha mai senga. Ma lau wha maa whananga. Pui pui o lato loto mai le ti ngā marama tui o le oti. Ta fia e se ai o leita. Manuia i lato o lo wanga le mai. O e o lo whai i mātou mo lato fili. Anga le lei pe lava la Afio. Sui tau ave oe lo mātou nei vā. A ia maua e mātou le file mu ma le oli mai a te oe. Ia e alofa ma le liwina i mātou i lo finangalo. Ma ia e tai i mātou i le alo o le ami tonu. Ta fia e se mai o le mafau faunga le Atua. Whao ngā i mātou le li ie. Tu sai ma le ngā luenga o le wha atuatua. Mātou te sāwari wari atu i le Tapua'i. O le sā tauro le tua lo mātou te mā. E wha tali mai ai lo Afio ifo. E wha Manuia ai i ate i mātou. Wha ia mai i ate i mātou ma le nei Tapua'i inga. Ia Manuia maua le vi inga o la Afio. Nofo le tangata le atuatoa. Ma pati patia o lo suafa. Le atua lo mātou te mā Paia. O nisi o mea o lo Afio le mātou ne te talo. O lo e sila fia e au dia mai e mātou a tai au. Ia whaia i lo walofa ma lo wanga le lei. I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou wali i mane whaola. Amene. Faia
Tatou vivi atu i le atua i le pese ua Sauniga. FAITAU Afio nga Paia le Atua. Ngangana fa Peritania. Ngangana fa Samoa. Reading of God's Word in English dialect and Samoan dialect. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version. From the New Testament, the Gospel according to Luke, chapter 9, verses 37 to verses 50. From the New Testament, the Gospel according to Luke, chapter 9, we will be responsively reading from the verses 37 to verse 50.
Let us hear the word of God. On the next day, when they had come down from the mountain, a great crowd met him. Just then a man from the crowd shouted, "Teacher, I beg you to look at my son. He is my only child." Suddenly the Spirit seized him, and all at once he shrieks. It convulses him until he foams in mouth. It molds him, we are secretly living. I begged your disciples to cast it out, but they could not. Jesus answered, "You faithless and preserved generation, how much longer must I be with you and bear with you? Bring your son here." When he was coming, the demon dashed him to the ground in convulsions. But Jesus rebuked the unclean spirit, healed the boy, and gave him back to his father. And all were astounded, and greatness of God, while everyone was amazed at all that he was doing. He said to his disciples, "Let these words sink into your ears. The Son of Man is going to be betrayed into human hands." But they did not understand this saying. It means was concealed from them, so that they could not perceive it. And they were afraid to ask him about this saying. An argument arose among them as to which one of them was the greatest. But Jesus, aware of their inner thoughts, took a little child and put it by his side, and said to them, "Whoever welcomes this child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who sent me, for the least among all of us is the greatest." John answered, "Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to stop them, because it does not follow with us." But Jesus said to him, "Do not stop him, for whoever is not against you is for you." FAITAU wa Afio nga Paia le Atua. Whenga inga whau le vangalia Luka, o lona matau paiva. Whaipa tolus fu marfitu e whangata mai le 5. Mai le whenga inga whau. E vangalia Luka no matau paiva. Tatou te FAITAU whalafula fua iai le whaipa tolus fu marfitu e whangata mai le 5. O le tai au, walato o ifo ai le maunga. O na whita iai lea Maia, o le motu o tangata to tele. Faautafoi, wa langa mai le tasi mai le moto tangata. Lea oa oe, o te ai o iatu ia te oe, e te sila mai ilo ua tali, a wa o ia o lo ua tali e to tasi. Faautafoi, ua poe ia ia te ia leanga leanga. O na alanga loa lea, ma whata fiti ia te ia, ma ua whaualo ngutu, ua tui furi ia te ia, toi ina ale aru ese ia te ia. Na o ai o ia tufo i au so o ia lato tuli ia te i fafo, a ua lato le mawhaia lava. Ua tali atu Yesu, le tupulanga le whatuatua, ma le whaapio. O te ia te o tau, ma ono sa ia te o tau se ia awhea, ina au maialo watali i nei. O lo sauia, ai la futu ma fiti a te ia e te muni. O na vavau lea Yesu leanga, ma ua whamalo lo i le tama, ma toi tu atu ia te ia i lon sama. Ua lātou matua ofo i le mana mamalu o le atua. O lo ofo i lātou uma i mea uma na whaia i Yesu. O na whetalai atu le o ia i on so. Yo tō matua whalongolongo nei upu. A wā o le atu inatu e le atali o le tangata i 5 o tangata. Aua le iloa i lātou le upu. Ua lilo i ate i lātou.
O lea na tau lelango na ai le mea. Wala tau matatau foi e fesili i a te ia i lea upu. Ua tupu le whinaunga i a te latou. Po ai so latou e sili. Ua sila fia e Yesu le manatu o lo latou loto. Ona tango le o ia i le tamaititi. Ma whaetu i a te ia i ona tafa. Ua whetara i atu o ia i a te latou. Ai se talia le nei tamaititi i lo ungoa. Ua talia e ia. Ai se talia fo iau. Ua talia e ia le na awina mai iau. A wā o le au pito i titi i a te o tō uma. E sili lava ia. Ona whai maile i ane. Neli ie. Na mātou i loa le tasi na ia tulia te moni i lo swafa. Ona mātou vavao lea i a te ia. A wā ua ia le muli mai i a i tātou. Ona whetala i atu leo Yesu i a te ia. Au atu te vau ia. A wā o le le au ese i a te o tō. E au whaatasi lea ma o tō. Manuia mai o le tua i le FAITAU wina o ana Afio nga Paia. Mai atu mau pe lava o lona vi inga e whaavavau lava. Amene. O le launga e le suafa manu malo o le tua le tamā. O le tua le alo. O le atua le ngang sa. Au whanga solo pea o le tala le lei a Luka. Ifoga mai le maunga. Se tau whamatala ai le Afio o le atua. Malona Afio mai i ona tagata. No oifo i pe telu i ane i a kopo. Mai le maunga sa whaatasi ai ma Yesu. Ma sa whataritani ma i la tausta mai titi. Na ulu tino ina e te moni. Ai sa le mawhaia i la tau o na whaia se mea e winga i a te ia. A tatou vava ai fo i le tua malona whiringaro. Tatou te whataritali i le whawai maunga. E Afio mai ai o le li i rona mamalu. I le ia whapa ia ma whataunu wina. O lo rā lofa ma reanga le lei. A le matua le laungo le ni asu whapea. O le atua e Afio ifo. Le TUSI a Luka le Tapua'i iwa sa o Tatou FAITAU ma whaalongolongo iai. Se tō Manatu-Autu le whai upe Faasifo ma le lua. O lo o sau o ia. Ai la futu. Ma whaatawhiti i a te iha le te moni. O le vau lea Yesu le ngangaleanga. Ma ua whaamalo lo i le tama. Ma toi tu watu i a te iha i lona tama. O nisio taimi i tātou te mauai fo i se awhianga. E musu a pe whaingata. Pe whaapea e fo i lo tātou manao. Pe tu mau ea le mea tātou te iai whaatasi le ne yola. E esa mai ai i mea moni mwhawhitauli. E tu tupu pe lava i lo tātou o langa i aso te tasi. O le loa ina o le tau i vinga o le whaatari tali lea i lo tātou ai i le vanua le tua. E una ia ai i tātou e no nofo i lunga o le tumutumu o le maunga. E o si ai o le whenga inga ma le tua. Ai o le tu mau i lunga o le maunga whe mai o le whaasao ina lea e le tua ma le whaonga ina o le tangata. Mai le ta ele o le maunga sa polonga ma ti ngai nai. Nai lo le avea o le tangata ma tino ese wha le nganga. Ai o le a pine whata oto e le tua lona wha moi moi e wha a pito le lofa. I le tangata na palapala ai o na ao. Tātou te mana o mia le taimi tātou te malolo. Toi whatu manatu. Toi solomuli. Se toi wha whaua tātou langona. Ma toi va aire toi te patau lai le lalo langi maona fita. E te tau ona mana malamalo tātou whatua tuore wha moi moi maritanton. O le maunga o le mapoepo e a whio ai le tua e tō tas.
o ina le tupunga o le tali atua o le savalinga o le niola. Aua te fefe te whawhe ngai ma le lei ma le leanga. O lo iai le tua ia te oi le taimi le lei ma le taimi leanga. E tusa pe malo losi le leanga ilo wola. Ia e tu mau pea ilo fatua tua i le tua. Ia a mata pea lava de matau tia o le tua. Fai winda ilo no sili ase. Alu ia Yesu. O lo iai le tali o lo tau tinga. Sa lato manatu pea ia Yesu. Wana o se tupu fa le lalo langi. Masa lato popole fo i lato ino fuanga i le malo. Ai le ngata i lea. O le whaatu wina o le malo i se taimi o ilo. O lea na lato lea mana i ai whetalainga Yesu. E whata tau ilo na maliu. Ma mata o na lato whetūtu na i mwhawhasilia. O lo lato va ai le mawae. O ai e sili i le malo. E tele manatu ma mafo nisi. E whātangi sia e se vai e ulu i tonu le loto tangata. A tawa ai i le tua le tino. Ma o ta mafau whau ei wana o i ta ua. Ta te misia le fio ifo. O Yesu i le loto o maleanganga. Na wha pēo na wha iloa i le tua. Le taimi o le papole o le tōtele. Le taimi leo o le fefe ma le matata. Le ai senga ngana le ai se tango lima. Le mawhai o na sola o na ua mativa le wha amai moe. Mai na lato mawhai e toi wha fo i le rofa. Ai pa ngā lea wau fiufi e le papole. O lo tātou tausia i o isi fua. O le fua mawa e o le lofa ma le anga le leo le tua. O le a tele ai o le manatu ma mawhai isi. O se fesile tā ua nei e mawhai ai o na fua ai o manatu malangona. Le tangata whātua tu ai. O fua e ia o le tua. Na whape whea o na whaino atu le popole. Manese o tūlanga e a whia ai o lo tātou wola. Mai a tātou tūli vai le tafu o le maunga. O na tātou iloa tu ai lea o lo tātou utua. O le tani le whamaoni e whesini lava i le manatu malangona po o whea e ta oto ai le maua e o le tua. Talo whae si ufonga o le tai a fau. Moni lau tani. O lo wola. E ui lava sa loto le anga au so o i le vao le tasi ma le tasi. Tau sa ili po a Yesini le malo. A e sa alofa pe lava Yesu i a te ilata. E wha pena fo i ta ua. Ta te tau whisili mo ta ua mana na o se mea e sili atu mo i ta ua. A whai lava i lo tamalos. A e misia i ta ua le a fio i fo le tua. E le mau fo i o lo tatofi. E tinga lava lo tātou wha mawalunga pe a manu malo ma le telu me o me whai. Ai ngano ai a te i tātou e ma whai e le tua na toi whātou i lalo le loto wha asau sili. Leo lunga ngana ai e su i lau so. Talo whai. Ai ua ngalo i a te o tau le maunga. Bo toi fo iai i le olanga i le wha vai maunga. A ua ngalo ai le tala le lei o le langi na wha matala mai runga o le maunga le li. Fe mai ia wha so atu o winga wha alia i tangata. E ilo ai Yesu o lo ngā lue pe tonu o lo nganga malo wola. Mai o lo teu teu watu tonu le oli oli. Ai fia ai o le sa atu o lo wanga le lei ma le angalofa. E te whaua i whau i le fia. Male Manuia. Mana tua le tala i a mose ma le tua.
Fe mai le mori mau e soto le matao pe tolu foi pasfuma le tolu. Ile le mau tonu. Na ole atuai mose ile tua e whaamatala mai o ia lava. Mai le tua. O au lava lea. O au nei. O le tani lea le tua ia e I loa au I le tai au nei. O le nala na vala au ia te oele ai ngai o le tua. Ai le o le whaia o le mana o mose I le whaalawe lave I lona le fia I loa o le tua. Na o le mana o e tau atu. O le mea e ese ai. Ai le o le mea e fina wai mo le tua. Ai a saufo I lalo mose le mangu o whamatala ina. Ai lona winga o le tulafono o se nofoanga whaalia e atili ai. E winga ia te ia na role upu na TUSI ai lunga. O le maa. Ina ua maua. O nā ruifa leo mose I lalo I le whawai maunga. Ma whaaso ato mea o ia mauaina. E pei o mose le tatou sawa linga le newa yasu. Wa whautu le tua lau atu ato. Wa e savali ma e tufa atu. Whaaso atu ie matativa. Mai I la tau alo mana o mia le lofo ma le anga le leo le tua. E leo le taunga ma le whaoso e le nao le tangata whatu atua. Na whatu mai le tumutumu le maunga. Sa ia Manuia ai le tafu o le maunga. O le atua e Afio mai I le tangata. E whailo ai ma le tangata e lona loto vai vai. E whea ngai mauna tūlanga ese ese. Ina ia whatupuina le wha moe moe. Le ola taritonu ma ia manu malo mai pua pua ngā ma whainta. A tōne e teimi tātou te whisili ai. E peo le whisili a Jesu o te ono sai le nei mea se iha whea. O le whisili le nāre li whaola. Ma le atu vale ai na ua moni mawina. Le hawhianga o le ang sala I le o langa. O tangata o le lalo langi nei. E sili atu le iti iti o le ti ngā se manu. Tātou te fia atu ai ma tu atu I le langi. Ai o tia pe lava I tātou I le mea moni. Pe a le manatu natu. I le Afio Ifo o le atua. Ai le iai le whiro inga o le nei taimi. Tātou te whaia I le tala atoa le tusipaia o le atua o se tamalofa. Ua lota na nuti mamamoia. O whatafunanga o le olanga o le tangata. Ma fua mai I le angsala. Mai watu ua aia le atua o na maunga. Ai Afio Ifo. I le alofa I ate oe mau le nei tai au. O se nuu fo I na mawhai o na whaaloalo I le atua. Sa mawhai o na lato vivi I atu I le atua ai pangarea. Sa ato e pa u lava le whaatua tua o Israel. Ina ua whaatamala I le atua. Yoe, o lo tātou muri atu se leo mā moli lei. E iai o na taimi mātango fie o vaanga I lunga o maunga. Lau whanua lanu lau ava. Vai file mū mare mātango fie. I oe o le leo le nā o le whaa mai moe. Au nese taimi e muri atu I tātou I ti ngā mawhainta. E moni o le leo le nā o le atu vale. Ai whai mai Jesu ua saunia o le aso fau. Ua re nā oe a ua iai ma le tua e whaatasi a te oe. Ua whaino mai e Jesu e te tau o na pa u atu I tātou I te tonu o le whawailoto le tua. Ave ese o tātou manatu malangona. Ai ta ngā I le tua I mauti noa e matango fia I le teuteuina. O lo tātou ne yola. A whaifo I tātou te maua le ola mālosi le lofa. Ia vi ia pe lava o ia whao vau lava. Wai sauni e le Afio Ifo le tua I te oe. O le atu ua e le tua lo na maunga.
Ai o le Afio ifo ia te oe te rua whailo ai. Ma toi whātonu tonu ma toi teu teu o meo o whaingta. Le whaingo whia lo tātou ni ola. Ina ia mauai e tātou le tasi o le nofo. I le maliu o Yesu Keriso. A God who comes down. Moses was so confused when he asked God to define himself. God said, I am who I am. God responds to get to know him. The invitation is set out. But Moses doesn't want to be dealing with this kind of trouble in any way. He just wants to be told. God doesn't insist, but comes down to Moses with a gratitude of love, patience, and kindness. God knew and understanding is more than big than our own expectations because he loves us so much. He even tattooed his law in your hearts as a revelation, a covenant between you and God. Instead, it's more important to God what is in your heart compared what is written on the rock. Having received this, Moses comes down the mountain to share what he had discovered after God talked to him about be still. I love the people. And I come down. And I also am coming down for their needs. It's hard for us to bear at the same time. But Jesus says we can if we have a fellowship with the Father through him. Yet in this encounter, we see the whole story of the Bible. Father, heartbroken and devastation caused by sin. So God decided to send Jesus from the top to the bottom of the pit. David declared as we walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Our pain has been taken away. And God prepare our lives for the new kingdom to come. Yes, Jesus has great mercy and compassion on those who know choice. But he patiently waiting so we may receive what is come down of God meant to us. Those who cannot choose to live in the life of circumstances, but yet continue on to live in their own experience and traditions, it will bring destructions into your life. But those who have the light, who have the ability to choose, he judges accordingly to the light. To the rich he looks and generously chooses. To the powerful that he used their power compassionately. To the learned that he used their knowledge to make wise choices. From everyone whom has given, much will be required according to Luke chapter 12, verses 48. To the blind, to the deaf, to the cripple, these are spiritual things that involve and all the consequences that comes with it. Every single choice we make. Are you willing to wait for God? It's coming down from the mountaintop to meet you wherever you are today. He loves you. The kingdom of God is built with you in it. You are called to be his mouthpiece in this earth. As Jesus and his followers began to bring the kingdom into the reality, as God will begin to be done on earth as it is in heaven, that is the will of the Father. And that's why he left the mountaintop for me and you. So what is the conclusions for us today?
Every day is an invitation for us. We invite God to come and give us the help that we need, to be with us. The moment God comes, we receive the help, and then we turn around and go back to the reality of life. There are some acknowledge the grace of God and chose to live with it and count it all their blessings every single day. The good news is that we can stop pretending. Maybe we're not the mature leader we'd like to be. Maybe we are not like the child that Jesus pointed to. Maybe our life is not together and our vision is blurry. Maybe our spiritual muscles is not yet fully developed. But the Word of God is available to all of us to build and to teach and to walk and the acceptance of His grace. An invitation for all of us today. If this is the first challenge that you may not understand, God is not Mark. He wants you to have a relationship with Him. Simply acknowledge that you're a sinner. Come to Him with an open mind and open heart. Jesus, this is who I am, broken. Can you put my life together? Then, of course, you will phone on the telephone. Being like Jesus makes God visible in the world, and that's what God called you to be. Wherever you are today, see your phone or the telephone. Wherever in the globe that you are today, shine the light. Evil will defeat it. Evil will depart from you. The darkness have no hold on to your life. The communities need you. Families need you. Individuals and the nation were transformed. Are you ready? We believe so. It is a new month, new time, new day. In Jesus' mighty name. Amen. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your holy body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Today is the Holy Communion. But we still as a reminder, for some of us not be able to partake in a special event of Christ, the celebrating of life, but God understands what you're going through. Whatever you can afford, whatever you might have to praise Him, God is holy, and He will understand. Taimi puapu ngao fa mai, o tapu fo I mai I fo mai, ono tūlanga I ngasi o tau tino. O lea lava se mea te whaia I le tua, e pa ia e mamaru lava le tua, ai alofa fo I le tua I a te oe. O le tātou Faamanatuga. Tatou vivi atu I le tua I le pese ua Sauniga. Omaia le nei hai
the institution of the Lord's Supper. Dear friends, the Spirit of God gives lives to the whole entire world. Life that never ends. Here and now, Christ fits the world. Plenty for all, enough for today. Come to the table of justice and joy. No one will be turned away. No neighbor in need will go wanting. Let praise go up to our God, our life, from every good creature on God's good earth. Le au pele, o le anganga o le tua o mawai e tātou le ola. Le ola e whāwawau. Le nei lavaso, o lo whawhanga pe lava i Yesu o e o whātua tua i a te ia. Le a reto ma le waina, ua lava lea matatoe mo tangata oma. O Maia i le laulau o le file mua ma le oli oli. E talia so se tangata. E le ai se tase e alu ilona ainga ma le fi ai. Si tia le vi inga i le tua. O ia o le ola lava. Ma mea uma lava o le ola i le lalo langi le lei. Na foa e le tua. Tatou te talo e Manuia le areto. Ma le waina. Mo mai I mātou le Sauniga Paia o la Afio. Mātou te Manatu-Autu le ie. Le taimine tofi ai o lo tino Paia. E o mai lava I le ne yaso. Ua e whawhanga ai I mātou le talia ina. O lo maliu sa I e toi Afio mai. Yesu lo mātou ali I e whaola. Whawhitai wa veo le ne tino. E sui ai I mātou lo mātou ali I e. I le tino toi tū manu mālo le Faamanatuga I a te oe. I avi I a lava oe whaavavau lava. I a mātou ai ma le Tatou. Yesu lo mātou ali I e. Alo whangia le mātou nei tau samanga. Afio mai la Afio. Tatou whatas ma oe. Manuia mai la Afio le areto. Le a mātou talia I se taimi o mua. Au le nei tu la. Mātou te wala au I lau whamanuianga. I le ipure le ia o la mātou nei inuai. E whai lea ma Faamanatuga I asa o malava lo maliu malo toto tinga. Yesu lo mātou matai sili e se. O lo toto lea wa ave se ai o ang sala mai a te mātou. O le ola whanau fōwina lea I a te oe. Wa mau ai ar whasota inga ma lea tua le tamā. Whawhitai lo toto whamalinga ina. Le nei o mātou o nola ai. I le suafa o Yesu Keriso mātou te ole mawala aua tuai tamā. Amene. For I received from the Lord what I also handed over to you. That the Lord Jesus on the night when he was betrayed, he took a loaf of bread. When he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Wa'u, na o maua mai I le ali le mea no tuinatu ia te autou. O lea lava po na whalatani na ai le ali o Yesu. Na ia tango ai I le areto. Wa ia whawhitai o na tofi ai lea. O whape atu. O lo tino le nei ma oto. I oto whai o le nei mea ma Faamanatuga I a te au. I asa umato te ai ai.
Tatou talia fatasi. Ia o tō Manuia. In the same way with the cup, after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me." Wa ia whape fo le ipu ina wa uma na ai wa whape atu. Le ipu le nei o le whengai ngā whau le ilo toto. Ia o tō whai o le nei mea ma Faamanatuga ia te ao. Ia sa uma tau te whenua ai. Tatou talia, ia o tō Manuia. Apostle Paul continued on to say this. For as often as you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Awa o asa umato te ayai le nei areto. Mainu le nei ipu. Ua o tō whailo atu le maliu o le li. Se ia toi Afio mai o ia. Tatou te talo. E ufi ai le Faamanatuga. Ua ola le tangata whātua. Ua vaaya oe Yesu. Ua mauti noa fo I le whaolatanga. Whawhitai le lofa muti vale o lawa fio. Ua eli lingi mai ilo mātou tamā. Mātou te TUSI le li ia le nei whengainga ma oe. Ia so mātou te ai mainu ai. Whawhitai lo wanga alofa ma lo wanga lele. E sakalameta pa ia lawa fio. Wa e laulawina I le laulau o le oli ma le whawhitai. Ia vi ia lawa fio e whawawau lava. Ona o Yesu Keriso. Lo mātou wali I whaola. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese wa Sauniga.
Ia, fai fōle nei tūla mo le tuelenga ng whaftai, ia tātou fo in tātou Tapua'i whaatasi le nei aso, mo le atulenga ng whaftai ma vi ia le tua ia ono Lotu soifua Tapua'i, nisi fo i tātou na mawhai o na Tapua'i whaatasi mai mātou le nei au auli. Le ua vai atu le teimi ua te ala ti lava le afortolu i le afiafi, ia i mātou i Americanei. Mo le tuelenga ng whaftai, whaftai fo i lausunga li FAITAU, Pastor Samuelu, TUSI o tāpenanga, o le nei ia sa ma le whiau e whawhanga i nai, ia lauso i fua whaleanganga ma so mātou wola. Ia e peo le aunga lava leo le nei Tapuaʻiga, ia sa taitasi, ia e whaanganga lava mo i lātou e le o mawhai ona maua se hawa noa i le wharesā, whai ngā luenga fo i ma whaalongolongo mai, ia po ta oto whaata otoria fo i ngā se ngase o le tino i whale mai, ia o maua se hawa noa e ti aneli telefoni ma whaalongolongo mai. Ia pe o le winga nā ma le oanga nā le nei kalesia tau a tiae. Ia maua se hawa noa po fia lava turu inga o laulangi o mawhai o na maua mai ai. Ia o tātou Tapua'i whaatasi le nei aso. Mori te le atu langa whaftai fo i le sungere i whaiwhea. Mo le au mātango fie o le nei aso. Whai mai le au ma le whalea onga mo tātou ma a whai waru ifo le atua mai lona no whari. Le halal mea tātou te fia nofo nofo le tumutumu maunga ma whai whatuaini o tātou whale i lunga o le tumutumu maunga. Whaftai tele, nau sungere i whaiwheau, ia mo le wheau, tau longolongo, o le nei aso, o tātou lava, o lalo le au vai maunga, tātou te mauai, le ola moni whia ngai ma tātou, ia, o le wheau lea ua luluina mo i tātou malava, i le nei aso. Mo le aturanga whaaftai, nau tunu wheau, ia, e le whaingo fie, sa ilinga ma tā penanga o Afio ngā le atua. Ia e whaftai lea lava ua maalori o whei le whiau tau longolongo o le nei aso. Ia e ala i le whiau wha le atua i lana i ana Afionga. Whapea fo isa moa na mo le aturanga whaftai tele. Ioi, ua luatu fo le nā vai aso. Tatou anga i mai le vai aso lona lua o le nei masina fo. Oka o ka ese vave o le taimi. Lea ua te ia o tātou o le masina lona tolu ele ngalo mea o le tausanga na te atu nei. Ia ai whaftai tele sa moa, ia whamania foi, uma foi na whaile sunga i le whaifi au mo matu sui e mori atu, au matu taro sanga e taro si ai, sa moa na lua. Ia e whaftai tele i Lotu tautua i le i mori tātou atu nu. Moni nei aso, moni nei tūla. Ia whātumu ele atua la utu la sunga ele i whaiwheau. Ia maua pea le finangalo e maua pea leo la finau mo ana Afionga. Ia so se mea po nei, po ngā ruenga, po whia lava e anga iai. Ia le nā, whamania le atua ele soifua tautua, ma le soifua sa ili. Ia awa lava le tautua ina o le nei au Lotu ai vai ma le tau amata ia ai me se fo io lana me whainga luenga o le leitio. Me le Samuelu atunu pele, ma lo whaftai tātou to e whei loa i le aso atai au, ma lana tautua whai pea i aso e fitu o le vai aso. Mor teminei, ia so i fo ia mai Manuia. Tātou whai u le talo. Le tualo mātou ta māpa ia. O le suafo Yesu ke riso na mātala ai o le amatanga o le nei Sauniga. Aua whai ui ai ilo na suafo o le nei Sauniga. Mātou te tatalo whaftai i lau fio. Manuia le foa i lau whanau. Manuia le meo malato maua le li ia i le nei aso. Iau ngā lea mo i lato. I le suafo Yesu ke riso. Mā te ole at wala awa tuai. Whapa ia mai lau fio. Pui a te i mato. Amene.